Akariba gicigo kia Gembe South ni bonanite kurega kunganirwa kwao ni kuthamwa kwa mirandi ya roji na gwikwa guntu kungi bariuga ithima biria bienjagirwa nita kautethio bobo bwikitwe gicigone Keimenti Central wardine ya Kiagu ni baritaririria utethio bobo bumanite na thirikari ya au mbere ya Kiraitu Murungi. Akiariria untu bobo MC wa Korotwa Ruth Kananu ugite ni untu bakuthingatira nikenda Akariba Gembe bagunika. Ibaibo ya roji akaiba mawa bariuga ya kolonelwo tuko ni rodi ya thirikari ya county ya Meru into kia barigaririe ni atia into begi shogiki biko yuko bibiga ikwa wandi ni ya Kiagu. Mwesimi wa Kawira ngabana wetu netere araya na Mbwau Kiagu na nkari aratere na atia paibu cie Gembe South ira cie yani ni Kiraitu cie ko aranto be Gembe to bena thinero pe ya wigirwa Mbwau baturirwa paibu cia kama tuko ikonekana Kiagu oni sho kwithitha tu cio tuko indronere ngarire account yethe kwene mori ekamatite pipe na pipe ishayuri lori na iturire njira banyuma ndawa Kawira na aturire gya kona ngari account otuko na batire kuringirwa mbi thimo nondo ndare ya thimo ya account ya mwesimi wa Kawira ndaringire Mr. Baitoti town administrator wa Gembe South ndamura Baitoti kuona ngari enu account ekamatite pipe iria nchokerie arambira na ringire mutuma ndibute ngabana ambira bora musokerie amure na kumena paibu chietete atha sietete iro ndaringire Kananu me baibo wikiri kanaga ya ejanelo ku Igembe kenda kuthiria thina ya roji ni uria ari ngavana tawe Kiraitu Murungi oni anguga into bya Igembe bitebati gucogwa imenti kairi na ibya ejanelo naja na imakoza gwejirwa na bicogo na untu wa kurugitigania ngwibwega inyura tuthingatire bicogo ibicogo Kawira ni bicogo into bitumairo bya onara biejani bya tumiro benao. MC wa Korotwa Ruth Kananu ariuga na thingatiririe nteto iu kiri abisa munene wa roji county netawe Jack Muthamia na bamwira mibaiwe utaka yitwe indi ikiruwa ndini ya Kiagu kuria kithima gikwinjwa na igacokwa kuma wa ngugi yarika kwenda kucokeria ntu ba maua ngatho cia mwanya muno nontu bakuthira be vigilant kwithirwa throughout bethira bakaritie into bio na ingwiritu sana rira ntu ba maua bandingire thimo bembera kwe pipe cia to bona cia yase yukwa kumara cieka wa store cio kwa public works na ibathi atire bandingira thimo bambira lori yo yukia pipes cietu ninda fast track na ndamenya no yukia na ndangiringira chief officer acting chief officer Mr. Muthamia na mbira itumi although imbicie pipes yu cieka wao kwa public works maoa cie center ya Gembe cionthe the Gembe as a whole no ntungavana Kiraitu na menya the 3 Gembe icio area cicithwa ciena thine rui na baethia maoa na ithro store pipes yu tika ciekira rui kaitumire kaitare ambwa holu ikwenjwa mbwa holu yarikia kwenjwa pipes cia cokara ringi cia tumiro antu angi na chief officer ko realize na ubetete kwenja rwe otho ntuko mnyakethira ina barete to citumira be ko realize batena pipes cio citumira be yaba ruma icieto na inkwenda promise antu ba maoa pipes cieto nyisi the whole of Igembe itiora cia coko wararia kenda tukianjira kwa kwenjirwa mbwa holes cioneka pipes cio tumirira Dennis Mugendi weru wikendi mushini o maoa county ya Meru.